Kabadan tolong kami. Kesempatan kembali ke Kakak hutan tolong. Kita kecimera orang agama Indonesia je. Karena ai kecimba. Nak benta. Lancang ulayang apa ini? Tolong kami basta katai orang ini. Orang tangi orang ini. Tolong kami basta katai orang ini ngeri bekerja mereka. Presiden keseng VPP uba Ardan Mela Basayumaj ha kashitarik ujliau arhajar arpulai ulapan benabu ulapan sangeno ya kejing syatngan kabal shitaya utam hadin bak sarkar jelak lapan mi kejing pen menapat ba bakla thau expert committee ban bishar bania kejing pen thamai reservation policy uba Ardan Basayumaj ulang ba kadai kania kabagla dawa bat keseng VPP kalabu ikene gamat ha gamat election bat keseng kalabu dian kat baki weipat kim sngunut ban le ai Uba Ardan Basayumaj ulapan pau kejing sengungu iginong yalam keseng kibla letmi khmat syaka komiti kibla penbor ke sarkar banthau ke expert committee. Ulong ba ke sarkar kala keongu badai ban penbet thamai ke reservation policy baru uang ba sebut dian ba kejing thungkam ke sarkar bakimdai ban kenriang syo baki beriu ke badan jing itu ne jing yajan kien syak thungkam nasalendat. Ulong ba kumba ulakular kipat ba un mi dengan kejaka kat ba empat mi ke notification ke sarkar. Hendrai haba ke sarkar kalapha da kejing tho bala thau yak expert committee kum tau lapen kut no ya kejing syong chathan kum kadak jong kejing penkut ya kejing chathan Dr. Glaseno uternya ba drip yo ba Ardan Basayumaj bad uba Ardan ulabam ru ya kejing bam galba pentian da kekurem jong hakmat kejing saki jong kipat ba palawan na keleng kijaka bantu tu boleh tak tekor dia. Jadi, bak nak kata kita dah si kita semua lengok, semua langit. Umur tu Ardan orang laban keren orang iklan. Ada rasakan haru peras ni kita isi. Dari kejingan juga doktor untuk kesini. Kita yosno. Bak yang hadian bagi tes yang senam kejopi. Isno dari penuan kerki sini. Nama habang itas nilap bapikan bam AAM haki pras nikah. Hakini pemana bang penting ya kan kejung charging kejung pi lemda pishim ya kan ke IB flu kabalong kejung don kam ni kamet kejung kam ni ka bam jadi nama kata kadau kumbubiu ubas buram ya kejung punya jong medical science bat ru kejung patha jadi doktor ke basok ya Bat kita kipat ba kibala snusne ki bamkwa ni si bani bo barden dan mereka nak kabam klan de ngala shimmi ni kabanta haga jingsha ro ki tom ni lengan apa do rasa ke ong sofa wat ni penslam namar la penslam tang kato ni kata ni sipo para kalaban jaga ge basniu de namar kata na habu ishani auble welam uble tunju ro ni habu kano yelaban nge de namar kata na yela yang siang Wang ai pat bagani kejing job kejing ya kani kejing ki bangin so bangin job ko kejing ke baro hendai kenal dari tang kejing stang job kejing le kejing udang don sibon ki mat ki bana kalian ka voice of the people party kan mi syakma kalau jupun kemal mau mendang adang long presiden joga seng FKJJP kalau jukran negeri sampai ba ya juang ni di kintin Bala kan jendela kita ki nongelam geji ki badan ha assembly bala po secretariat kita ni ke jingkit kli na kanta ka jak reu kanam don kami ni seng balang banbi partai jadi bak ngapor bala election menegani nalayan juga voice of the people party non bala ki pat ba ki ai ke jing kersan ke jing syariah ni ki samaji ke nam don kam pelupor ki seng balang mereka pelupor ki kam ki jam ki jing poli ki joki te menta kon ka seng ni shep ni ki jingket kle bangine ki nan ta jinge jongi jonga ja reu balala di kon samaji bagine on plek jumot haka poli ko puthi balala di kon samaji
bagani akan pelik jumut di ikam gejam bapanya mi renti lang pak hakal lama jong ka yada lagari kenamar kita kadau nginget baka sorkar kan sim ya ka senjam kababuram amingi ka Voice of the People Party ngai di ban buram ya ka sur ka jong upat ba apa kami kebetulan kami